athi lana ke ikusekhaya imvelaphi yakhe uyikhethelanga qala manje iqatshe ngalelo bala umsukulu umuhle umnyama ngathi ngicela ungiphindele goga ngizwanga uthi lana ke ikusekhaya imvelaphi yakhe uyikhethelanga qala manje uyiqatshe ngalelo bala umsukulu umuhle umnyama lana ngikusekhaya la ekusekhaya la uthi mzukulu ngikubona uyilahla ungavumi ukusuka kuwe ilo ungavumi ukuhlulo wena utalelwanga ukuba isahluleki wina ngibona izinto zakho iphambana ngazi kanjani ukuwa kwenye indlu la ekhaya ukukhula kwempakamo kwena kwenzakalani ngibona intombi ezala umama ithi sifike kaningana izokunika ibusiso zakho lutha ayitholi ithoba kuqala yafika kakulele emotweni ngoba ukhala ngendonga zakulomuzi eyivuzayo kodwa ungakasebenzi konke lokho ongakuboni ithoba sibili ijike nabo ubucwebe bizokukhandeza bona ngoba ifica ufake izandla emaphaketheni uchazela abaswele ngenani lengubo oyigqokile uthoba sithatha ukuphindele nawe emuva umshado eqhaqhazela ubone ukuthi lo muntu uthukile mabebuza okhokho ukuthi yini kwenze njani uthe wabona amancane kakhulu amathuba omshado kuwena udumo lingene ekhanda ulala nawo wonke amantombazana asendaweni ijazi ungalifakile gijima ibanga lakho ngesivinini sinika usimakade le mpilo iphilayo kuyiqhathanisa ikwenza uphambo umdaka lingananga linto uzamthola umzukulu uhleza kuphinda amagabade lana ngikusekhaya ngakhipha imali ngini ukugogo ngenhloso yokushweleza ehlehle memeza imali eyibebeza uthi usuke ngempela kwena mzukulu zifuna uyithola umuntu akuthenge ma uyifuna phuthuma manje ehlathini hambe uyozingena uqobo lakho uzolithola esibayeni ma ungayikoseka ma kwenzeka imfundo ikholela endleleni yabamhlophe angashintshi phela ukuthi umnyama wena lapho ngithi ngifuna ukukhala inyembeza isaphuma noma ngikhuluma la shizwe ngathi angisakhuluma ngifuna ukuphakamisa izandla ngixolise ziyangisinda isasukumi ngase ngikhumbula amazwi athi kungcono ugwetshe udilika jela uneqalekiso ithola ngeinyembezi zabazali athi ngiyakubona ufuna ukuxolisa mzukulu usiyabona ukuthi incazelo yokuphila akuyona imali athi leli yaxhibo susaba ukukhomba phambi kwabantu kwagqithwa kulinkaba yakho selikuvikele cishe zonke izinsuku zokuphila kwakho ngiyakusaba kuyokwenzeka kuwe mhla kwadelika indongazana khasinesekhaya impilo yasemadolobheni mzukulu ayinganikhohlisi uyohamba uqede umhlaba ayikho indawo yokufana nekhaya bakulangisekhaya imvelaphi yakhe uyikhethelanga qala manje uyiqatshe ngalelo bala umzukulu omuhle omnyama uthi namanje ngisayibona intombi ezala umama izanela ngakulomlili ongena emphemeni wakho ngivimba ngithi mina hayi lokhu kwenzelani ithi kuze wena ubuyele kuwe bekumele kushiswe kuyigugu kuwe ngoba noma kunomcimbi la ekhaya awusathindile ukuthi uswe kodlula ivakashi inani lenhlonipho lithola la ekhaya alilingani neminyaka yakho okulandelayo uzokhipha amehlo ngoba lokho abanemali awusafuna ukuboniswa futhi uma uyoyifuna mzukulu lingakayilahli kunini isikhathi sedliwe yinje fasilani kusekhaya uzalele enhluphekeni awutalelwanga ukuphila khona phuma khona ungasuki kuwe uwakhiwe ngomfanekiso wakhe mina ngiyakwazi wena kukhona uNkulunkulu kuwe nomulelo nokuphupha uvikelwa yikho ehlongalazi awukazi uyibuza ukuthi lokho kwenzeka kanjani wasuke wahamba kakhulu emngcwabeni ongawazi umjuluko wakho wathonsela phansi manje leli khehla lisafuni ngawe nalo lifuna ukukunika izinto zakhe inkinga uphakeme kakhulu buyela kuwe kukulindile okuhle wathi bani kusekhaya imvelaphi yakhe uyikhethelanga qala manje uyiqhathe ngalelo bala mzukulu wena omuhle omnyama
Kwaqhamuka udade wathi umntana nesizo ukhulu ungamfuzina kancane unyoko. Unyoko ngangimtshela kunjenje uyena umkhwezelwa lesikhuni okumanje samfudumeza kulo bandayalele bona nawe ke siyeke sishe siphele noma siyigcinele ungalingi usikhwezele. Badla matshezulu ngiyafunga ngikhomboseka baba ngithi inhlabathi singamane igcwala iziba kunokuthi ngibuka impilo ikushayisa ngoba weqi robot yokuyilinda wangakwazi ukulinda ngesizathu sokuvumela imizi kulawule ngoba ujaha ubumnandi oyofa ubushiye nomzimba. Umntana bevala ake ngikutsheleke bengaze bekutshele eqala abafana umzukulu omuhle. Masumamathe kakhulu nokungikhumbuza unyoko. Phela unyoko bekuyisiboba isibabuli isipatshe simathatha noma ichikile nyathela ngabantu maye ifika yakhe iqhathazipho phela unyoko ngazana mani. Inkinga yaqala ngokuthi unyoka phambi umdala izulu elinganako. Wayeqinisile lwathi abafana izinto. Umntana sizukhulu ungamfuzina kancane unyoka. Bathi bantu abami ngibona imphike emvelo. Kanti ngobani? Ngobani lapho? Ngoba kubazi mina. Kubuza isibhakabhaka esacela inyembezi maqede kwehluza ngicolo yakhuza inyama. Yathi kahle umuntu omkhulu olwanulaka. Abantu bakho nje laba. Zase zifa ngamvuya kakhona ingane ezisanda kuzalwa engena cala lapho. Sithi isibhakabhaka kwakungcono ngisho isizukulwane saqala sa-Adam no-Eva hayi laba bezwe. Kwayile ingane ongitshela ngazi izenzo nemicabango kuyaphikisana neminyaka yazo. Kuzani phela? Nazi ilandelana ijaha izinto engaphezu kwazo. Sengaze ziyophoseka eweni zife singakafiki isikhathi ngenxa yokujaha ubumnandi nemali. Hayi suka umhlaba uqalwe phansi. Manje ngibona nabadala bethu abayitshele ingane iqiniso ukuthi ayikho into emnandi ngokujaha. Ayikho into emnandi ngokukhula yebo ukujaha libaleke ucansi. Makukhona abantu abangazazi nina sizwe samanguni ngiyafunga nasi. Nina nifuna imfihlo yezulu lisahlulo yomhlaba. Ubugqila kunina buya ingoma emnandi zonke izukulwane ziyaphinda. Nigunya kanjani nje nazi ukuthi ngiphakelwa abantu ukuthi umhlaba. Kodwa ngithini nina ngoba ngempepho senayishiselwa ukukhamba. Asilana ngasika. Bathi ilanga nemsebe yalo mhlawumbe konke lokho enikwenzayo wena la lona liyathanda laxhuma lama ngazo zombili ilanga lathi lama ngibazi lapho. Lithi laba bafundanga noma impilo nemvelo sekubafundisa lapho. Bala noma mina namafu sesibakhombisa ukuthi insuku ayifani bathi masebedelile yimina bathi mina ngiba ukushisa lapho. Esengikufundile ngabantu abasothandweni ukuthi baqala ngokwenza bagcine ngokucabanga. Lo ntombazanyana engimbona lapha wasuka mithela indoda endala enomqondo womfanyana manje ngiyayibona ehlaya inyuka nawo wonke amadoda ayiwathandi yenzela ukuthi ithola amasentshana ukuze izokwazi ukukhulisa umntwana ngaphambi kokumbiza ngamagama. Ngicela nikhumbule ukuthi kunowesifazana ohlulekayo ukuyigalela amephuza utshwala. Thina sikaze sithi umuntu akangaphuzi. Kodwa abazali beni banesandla ngokunganisengela amathoyizi sengidlala kakhulu utshwala kade nibancane. Nawe ungaphuza kusho ukuthi ungcono kunabanye uyafana nabo mokwazi ukuphakamisa isandla ushawa umuntu wesifazane. Mhlawumbe intaba namawa konke lokho enikwenzayo bona bayakuthanda ngoba mina ngingazi uzamdilika intaba. Umoya obuvunguza ngamandla nomnyakaza kwamagatsha ngingenze ngabona ukuthi siphikwa nayo izihlahla. Zithi intaba laba abazozazi kanjani bengazazi kwayibona. Laba bazi ukuthi kube umuntu omnyama kuyisibusiso nje kukodwa. Lapho
uNkulunkulu bapha amandla ukulapha bengafundanga bakwazi ukuxoxela inkinga zakho ungabatshelanga lapho banezithunywa engenazo ezinye inhlanga. Uma bebekwazi ukunisa imvula bebengawakhulumisa nalamatshe kodwa lokho ngeke kusenze ngoba bazokusebenzisa njengezikhali babebulalana. Ebesingabizo lolwandle bengafakaza ukuthi sicishe safa. Mawuhlebela umhlabathi uthi phakathi kwethu bekukhona umuntu omnyama waxoshisa umuntu omnyama emsebenzini manje amagagasi bekumela sikhiphele ngaphandle ngoba amanzi ayakhala athi sijabula kanjani kwenye indle emnyama belale bengadlanga. Banikini ikhanda utshani ngacasuka ngathi khuza wathula nje ubona umhlaba ubungu buthi nisukile kunina mina nginazi mina sengaba yisulu semzimba yabesifazana ababulawe ngobumnyama lapho baliphumila ngabatholakala kumina ngifela amacaleni nginazi kuba njalo isizwe masisuke esandleni somdali ngoba noma enibuyisa amadlozi nithi sensindisiwe mina mina wabiza ngemoya kaSathane. Nisazodla ongaphekwe inyoka notshani bengacingi ngalo yabushiri bayeza abanye. Nayi isiphike vele. Kodwa sisoba yini mangabe sesizitha nomhlaba. Nayi isiphike vele. Kodwa besingayini mangabe sesizitha nomhlaba.